21 жылы Намаз Осмонов Салайдын екенін өсіне тайына 7 деген тамғаны басып атабыз. Табро. Бұл ордына ақ жүн шығады. Bir tarafında mümeni güyüzüp basıp kıynağından göre bu jönlötürüp beredi. O terini kesip almay sayın akbak jüna turu beredi. Azına uşu can başka. Uşul jakşı eкен uje neme kılıp. Can başına üstünü kırıp alabız dağı. Ana uşu жерге basabız. 2 jumadayan uda kalasa ak jün bolup çıgat. Bu жоголбойт да, аттын кашкасындагыдай акбак жүн болуп чыгат. Жакшы. Бисмиллахиррахманиррахим. Тазалап алабыз бул жүнүн. Ашынкы менен. Заказ берип аткан мен муну унутуп калыптым да. Бердим кыялда болупчу. Аны бауырым муну бербесең, муну гана деп ода догу. Антип тазалап алабыз дагы. Бир терисин көрсөтө. Azot, жидкий азот ушуга муздатылат. Минус 93'тен эми баштайм. Баштай бер, баштап сүйлөп. Азот, жидкий азот, суюктук. Азот ушуга салып муздатылат дагы. Бул температурасы минус 90 минус 120 градуска чейин турат. Колду салып алгы чаңдык, баягы чоргодо муз тоңуп тургандай эле тоңоттогу кол бир сынып талкалап түшүп калат. Ошон үчүн мына кайыш бурчаттылар менен кармайбыз. Жети деген тамга. Шуну эми басабыз. Бышыгыраак кармак тур. Анан капаган жаап коюң. 2 минут басабыз. Тор жылкыларга. Бул оорутпайт деле окшойт, а? Ооба. Просто муздатат. Так. Атты карап койду. Şu aldırıp koyup da ak жүн чыгат ошол жерден. Бирок күйгүзбөй эле ысытпайт окшойт, а? Бул жылкыны көп эле неме кылбайт экен. Terinin üşük aldırıp koyup ошол жерге кайра. Басылгандан кийин кызыл температура болот. Үнчө агарат. Агаргандан жогоп кызарып канталап калат. Температура болот да кайра жогоп кетет. Аны 2 жумада акбак болуп чыгат. Ак жүн чыгат окшойт, а? Mana et bıraçımız. Şöyle akbak жүн чыгат. Аттын кашкасында.
diyar da azotlu. Angus menen Şivis simental. Angus bul et bağıtında, Şivis simental süt bağıtındaki uruklar var. Ögüzdün uruklары. Bukanın urukları var. Jasalmarıktan duru da jasayverem. Ayrılsanızlar da bu jasalmarıktan duru da jasap zakaz bersenizler. Alayveren, çoğ alayveren barıp jasap kelevereriz. Telefon numarını da aytıp koy bir jol ellerge. Telefon nomer kayırırsanızlar 777 13 20 21. Telefon nomeri WhatsApp'taki var. Baylanış düz baylanıştaki var. Rahmat ukam. İşine iyilik. Ama malaka basıp başladık yine iyimliken. Bu topozga da cılkıga da getirir. O alısından dürbüsü alıp durup ananda da reset yapıp tavukta koyarsa bulat da. Malades bala. Kulladınız iyimliken. İyi. Çoğunluğunda jonuna çık. Ul tıvıtturak bolatkan da şonçun neme menen qayçı menen kırkıp koygonu jakşı bolatkan da keyin kelezi baga. Tıvıtturak bolatkan. Tüvüt baylekte. Жазған мал жұқалы болады өзі негізі. Түйеті жоқ. Осыған мезгілде. Терлері қалың болады. Tıvıttı bolatkan da tıvıttı. Tıvıttı bolatkan da anan kırganga neme maşinkege. Yok. Bugün saat çıkarken de günü böyle geletti. Senin o maşına çoğukken böyle geletti öyle. Bul berkindey güyüzgönden görök mınawısı ötö palezny eken da çeninde. Ötö berkini güyüzgönde terisi neme bolup üşük alıp jara bolup alinde bolup ol dağı bol mınawny Gün össe oşa appak gün ösüp çırat da oşale. Nağı yeni basıp atasın da. Oşa şiran basıp asın gire. Ye degenin emi, emil degenin da. Emilde biz degenge jakşı. Dürbünü salıp alıstan qarap koysoň ya, alıstan ham dürbün menen ham görüngüde ya neme? Maksat bul. A berkinde güýgüzgönde ol ötö jara bolup, mına polezny eken da hiç 3 yılda gayra jogalıp ketetken o gayra gün ösüp. Amur neme güýgüzgönü desen ha? A mına polezny ömürü öçpeyt da eken, polezny da eken. Kesiyle alıp salbasa Hem geçe koyuyoruz hakikaten. Buna maňam jaktı. Bir günü görüp kaldım ele men jamattan ana naminkanikna bu degendi basıp atkanda ana şonon görüp kızıgıp kaldım ele men dagı. Ana men taýym yeni jokdan kulağın keskenden görök kaptalına bastırıp koygan jakşı bolat. Kende. Mana dese jakşı maňa. Ötö son işlerdi kıldım.
Ana beri qarap qo'y, keyin Xudo xolasa ömür berse bir 90'ga 100'ge çıkkanda görsem ha jaş ekemin deysin bola. Bunu жақсы мына. Ürüler уже. Şu Alay rayonu Çoңалайдын o Карамыкка чейин заказ кылып атышат. Бuyagы Орулга чейин Алай району 3 заказ кылып атышат эми. Жақсы. Оларга барып басып берем. Xudo xolasa жақсы işlerdi kılıp atmışsın ey. İşine iyilik. Men mana tam gördüңбү алыстан эле бирөөдөн сурасаң көрөт да. Doğru. Bakkanı surağanga dağı izdegenge ne bak okusundan Андай белгиси бар. degenge ham жақсы ekan da. Aman жақсы айтты. Onanda çöt ekan. İyi dep. Sonu. Oldu balam. Koy be. Başına kalmadı sen. Tüpten koşma. Şuna bunu yer oldu acaba? Salak basmayarak. Салмардандыруу жасаганда уйдун күүгө келүүсү боюнча көп суроолор беришет элдерчи. Ошо заказ бергенде антип билебиз дейт. Анын себеби 3 статьядан болот. Биринчиси уйдун аппетити качат, бөкүрүп калат. Экинчиси андан кийинки статьяда биринчи 8 саатта уй бөкүрүп калат. Жандагы уйларга секирип калат. Экинчи 16 сааттыгында аппетит качып калат. Дагы аркасынан боз туннук суюктук асалдай жерге үзүлбөй түшүп калат. Ошо моментте сага 16 сааттан 24 саат, өзү күн 24 саат жүрөт. 16 сааттан 18 саатка караганда салса момент болот. Ошол мезгилде жатында шейканы, жатын моюнчасы ачылган болот. Ошол моментте салган жакшы кармайт. Ошондой болгон убакта сага алып бара калып сен чакыра калышыбыз керек экен да. Ошо биринчи күүгө келген статьясында эле айтып койсо, байлап койсо, ушу акырынан чыгарбай ордунанчы. Анан кийин мен эсептейм да ошол мезгилде келди деп туруп, анан ошого карап туруп расчет алып келе берем. Кайсыл уруктар бар дедиңиз? Ангус эт багытында. Жақсы. Симентал сүт багытында, шивис эт сүт багытында. Ошону. Almadan yine söyler. 18 günden tuğandan keyin. Arık semiz bolsa 18-20 günde gelet. Arıgırak bolsa 1 ayga, 1,5 ayga çeyin sozulup ketсе өтөндө жатында сары дене деп коет. Ошол жоюлмай чайын күүгө келбейт да. Ошон үчүн уйду жакшылап багып, семиртип караса уй жакшы тезирээк күүгө келет. Уй тууруга 3 ай калганда кармоо баягындай витаминге бай витаминдерди, жемдерди, мисалы үчүн кебекте бар, кармоо единица, эмеде бар, макада бар, жүгөрдө.
Buğdайдын арпанын тартылганы ушуларды тынбай берсе, уй семиз болот. Туугандан кийин да арыктабайт. Андан кийин туугандан кийин уй баягы неме деп коет го. Ыйлакчасы болот го, чөп түшкөндөгү. Ошонусун ичирип койсо каканагын өзүнө. Уйдун каканагын өзүнө ичирип койсо, ошо витамин өзүн өзү сактап калат, семиздигинчи. Витамин болот. Организмде 70-80% витамин болсо, onun 30% торпак менен чыкса, мисалы 30% ошол каканак менен чыгат. Около плотный жидкость деп коет. Ошо менен чыгат дагы. Организмде болбогон бир 20-30% неме калат да, витамин калат да, семиз турган мал туугандан кийин резкий арыктаган себеби ошол себептен болот. Ошону неметирип койсо болот экен да. Өзү ичирип койсо, ошо витамин өзүн сактап калат. Сактап калат экен десең, жакшы. Болот, 18-20 күндө уй. Жатын өзүнүн калыбына келет да, кичинерип, өзүн тартылат да. Сертен туугандан кийин шалпы чоң болот да, ошо жатын керилипчи. Басып туруңар, жан баш катыраак басып тур. Бул оорутпайт делекен да. Басып турмай кыймылдатпай башка жан начарчы болот. Оорутпайт бул. Музда какшатат бир аз. Şu малдын şu memesин караса, туугандан кийин да торпокту уузга жакшылап тойгозо турган болсо, көптөгөн оорулуга иммунитет пайда болот дагы. Көптөгөн көп деле оору бербейт. Топ алдыңыз. Кынайда мына немесине коюңуз. Арчалуу төрдү баратып, ардагым эстеп сени бир. Жодурап көзүң элестеби, жолуккума келди деги бир. Көркүңдү гүлдү жайнатып, көрүнчү ай жаным эми бир. Сан гүлдү көрк чачкан, самадым сени мында бир. Онун созуп үн салсам, оюмда да турдуң ырда бир. Көктөмдүн гүлдү чагында бир болсоға дедим жайда бир. Жайлоодо өскөн гүлсүңбү, чеберлер сайганы түрсүңбү. Аламга жашоо көккө дегени, асмандана тийгени күнсүңбү. Болбосо ошол ай нурлуу, бозой кызы сүйгөнү түнсүңбү. Шаң
Ышыған добуш үндестен, шаңқайған қонуш үйдестен. Көктемдүн көркү саймадай, көйкөлгөн шебер төрдестен. Өткөндү салар эстерге, өзүңө болсун гүлдестен. Өткөндү салар эстерге, өзүңө